Skoro 50.000 ljudi, studenata u Hrvatskoj ili je prošlo ili prolazi trenutno kroz stručni studij. Njima je država garantirala zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, zakonom i akreditacijom koju su dali tim stručnim studijima da mogu pohađati te studije. Kako će se točno vrednovati ti studiji kad i oni završe? Sad ljudi su ili upisali su već završili, Ustavni sud ruši to, država uopće ne reagira. Dakle, ujeo vuk magare. To što je možda neka obitelj digla kredit da bi svoje dijete mogla poslati na školovanje, jer je država jamčila zakonom i akreditacijom za taj stručni studij da on odgovara da će zbog toga moći dobiti posao, to nikom ne vrijedi. To mogu baciti u kantu za smeće. Ja sam im rekao u Hrvatskom saboru, ako ćete se tako ponašati prema ljudima, onda vas ljudi trebaju tužiti jer ste krivi. Ili ih obeštetite, ili im omogućite da oni koji su upisali imaju pravo završiti, a donosite nakon toga odluke kakve želite. Tu ja vidim groznu suradnju Ustavnog suda i Vlade Republike Hrvatske koja lagano pere ruke, a tamo je Ustavni sud koji će ih blagosloviti.